شانوگر کردی نافدار باو طیار شهید بو. جمعه خلیل ابراهیم بو. د ناوا کردان دا وکه باو طیار دهاته ناس کرن. شانوگر کی کمدی روح سوک دوست زاروکان و مزنان بو. کسی که حسکری ببراستی. دوهل بنده و تشرینه د انجام بمباران که ترکیه ده بریندار بو. ایرو د 64 سالی خود شهید بو. باو طیار خلق قامش لو بو جتاخ عنتری بو د سال 1961 دش دایک بو بری نها تماشاوان هجا دماکو لدهوک بو جبو فیلمک من هف پیویرک پیرا چه کرو او طیار و بهورا ببونه میوان من صحبتک خوش براستی ما کربو هونی نها ببینن لی رحمه خوده لباو طیار و لشهیدین دن با سری مالبات وان ساغبه و وگرینم و هف پیوینا که من به باو طیار و طیار را چه کربو ویج وارا بیجن بری که هف پیوین تماشا بکن تنه ده تیاتر و ده فیلمان دا او طیار کره باو طیار بو لید راستی دا نکره بو طیار و طیارو جه استودیا مایا دهو که هر دو جی لکلمنن و هر دو جی بخیراتن طیار و باو طیار سپاس سلاو وريج بو تجيج بو حبو غربا وجي حميم سلاف دكن سرجاوي من كيف خوش بوم از ود بينم جوا حز دكن براستي كرد جوا حز دكن باوي طيار وطيار از براز برسا كم باوي طيار بكم نا طيار برا عاجز نبه وسلا يعني عزبي بمي دي شقامان لخن دي شقامان بري طب عقال للطيار دخس باوي طيار عقال جيب ترى تنت اللي بدي ودي عقال جينا ما فيدت كيد البخين والله ما مساعد البخين في المدح قال المنطقي بس انا دربي فيلم ازلي ادخل تدوتو بينجات حياه فيصل يجي ازو باب تار يعني وقت برانه يعني شباب جي يعني كتير دوسه برا بابج مرتناسك يعني اهم شيء جمع ابي نوت براسي نوتو بيج غابا غوميديت تيم اني جم خو جروبي هم جن كيبا بهتر جروبا من يعني تمي 24 ساعه لدعوتا بالشاهيه بال السوكا بالكدبه ام تمي 24 ساعه ام بهفدورنا وحجيكرنك ما زيدا يعني هم تلجم خو بيجا انسانك يجو 25 صلاه بهدور كارو خبات يبكي اواتي معني حجه كرنك هي يعني حرمتك هي احترامك جبويجي ازوكا كوري خد حسبين براس بله باش هكي فيلمك داويه يا باوي طيار تماشا بكن تدا بحث بمبارانا تركيا دكا ببينن كا باوي طيار دوي فيلم ده شد بيجا شنو؟ ما بشي برسن اتنزع شاي بلا بهنا طفره بوي او نجارة ايكيه ونجارة داوية والاغلم وقتي قمريش جيت كي قيق هيك دكي طيار كوري من طيار مقوم مريشك من اقو طيارو يجي ابجي بحصا ولاتك يدكن قالني ولاتجي نار زانا لقامش لو دبن كوني تعزي ده نوچه که کو تیدا دبیجه جامعه تا آخفه دبیجه باوی طیار شهید بود لسر بنداو تشرینی ده انجام بمبارانه که ده کجا آلی درونین ترکی و چی بو او هجماره کسین دن شهید بودن بریندار هبون بیگمان کونی تعزیه باوی طیار کو تیدا بحثا شهادت ويدكن جي قامش لوج مراهاتيه من خواستهم ببينن نوب سازيا مالبات الشهيدة ام إلو أول جمعة باب مظلوم دمي كاروان الشهيدة دكن ام شهادة ويل مالبات ولقل خو بيروز دكن شهيد نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن شهيد ربارتي كوشينا منا زاغن تجار نامرن ده ایرش بالافرین ترکیه ده لسر سویل آن جبو
کو یعنی خو جبو شرمزار کرنه کو چبونه سربنده و تشرینه ورزشوانه کی نافدار باجار قامشلوجی شهید بویه کیف عثمان ناوی او ده همان تمنی خود همو تمنی خود مجولی سپوره بو چند تیمین فوتبال القامشلو دامزراند بون هم وکر راهنر هم وکر ریببر حتی روژا داوی دیده کار کرده بو کچا کیف عثمان جی سال 2015 ده شر کوبانی دال دجی داعش شهید بو ده همان ایرشا ده روژا شمیه منیجا حاجو حیدر و مظفر رمضان و اکرم رشوجی شهید بونه 21 کس بریدار بون.